Aloha kako, velina mai ka papa ke kula kapaki o wau o ke haupea a mea uno o Pomaikai Perry nana e alakai ka haawina I ke ala. Mahalo nui ia Jeff ka ho'okele I kia papahana no kakua pau. No leila, velina mai, ia kakua pau, e kia ka manawa e pule ai a mahope iho ai I ana o Pomaikai e ho'okele ka hawina. Leila, e pule kako e kia kua manaloa mahalo ia oi kia la nani. Mahalo nui na Pomaikai me kia wā e komo I ke a o e pili ana I kau e o ane lio. Mahalo I ka po'e e nana mai ana I kia apana o ka haawina. Nui komako mahalo ia oi na Pomaikai a pau. E olu e noho pumai me mako I hiki ke ho'akaka ia na mea a Pomaikai a o mai ana. Mahalo nui I kona ho'omakaukau I hiki ke a o ia mai. Kau e wa nelio. No lilo kia komako pule ha'a I waihoana me oi kia kua makaino o Yesu Christo. Amen. Mahalo nui. Nau noi Pomaikai. Aloha. Mahalo. Ai aloha kako. E ho ike wako. Iki ke ike mai kai. Ai, okay. Ai, no leila, o keia ka pule o ka la iwa kālua I ka iwa kālua kumaono o Novemapa. Aia kako mana puke ekahi a ʻelua a Petero, Pekelo hoʻi. Hai, no leila, ma mua o ko kako helu ana eia kekahi o na ninau e noʻonoʻo ai he aha na ano e like me ko ke akua I helu ia. O ka manaʻo o na ano e like me ko ke akua o ia hoʻi ma ka ʻōlelo pelekania ka divine nature. A leila, pehea e lilo ai ko ano e like me ko ke apua. No leila, pili keia mau pauku ma ka puke ʻelua o Pekelo ma ka mokuna ekahi. Ka pauku ekahi I ka ʻumikumakakahi. Pili keia I kela mau mea o na ano e like me ko ke akua. Na ano lani paha. A helu papa ia keia mau mea. Ai, no leila, e komo kako I keia helu ana. Hiki ia oi e ke hau ke helu I ka ekahi I ka ʻelima. A leila na uka ʻeono I ka ʻumikumakakahi. A oia. E lua Pekelo ka mokuna ekahi mai ka pauku ekahi a hiki ka pauku ʻumikumakakahi. O Simona Petero, he kawa a he luna ʻōlelo na Yesu Christo, na ka poʻe I lo apu, ka manaʻo ʻoia iʻo I maikaʻi like, ma ka pono o ko kākou akua me Yesu Christo ko kākou hoʻola. E nui ko o kou aloha ʻia mai, a me ka maluhia hoʻi, no ka ike pono ʻana I ke akua a me Yesu ko kākou haku. E like me ka haʻawi ʻana mai o kona mana akua I nā mea pau no kākou e ola ai, ai hai pule ai.
Ma ka ike ana aku I ka mea nana kako e wai mai ma ka nani a me ka pono. Ma laila no ua hai ia mai nā mea nui loa e pō mai ka I nui ai. I mea e loa ai ia oko kekahi ano e like me ko ke akua. No ka mea ua haalele oko I ka hewa I loko o ko ke au ni ma ke kuko. Eia ho'i kekahi e ho'i kaika loa oko me ko oko mana'o i'o e ku'i aku ai ka hana pono a me ka hana pono I ka na'auao. Mahalo. A me ka na'auao I ka pākiko, a me ka pākiko I ke aho nui, a me ke aho nui I ka hai pule, a me ka hai pule I ka launa hoa hanau, a me ka launa hoa hanau I ke aloha. Inā I loko o ko keia mau mea, ai māhua hua ho'i, a ole o ko e lilo I po'e ho'o palaleha, a I po'e hua ole. Ma ka ike aku I ko kako haku ia Iesu Kristo. Akā o ka mea I nele I keia mau mea, ua maka pō ia. Ua pō wehi wehi ka ike ana, a ua poina iaia kona hui kala ia ana I nā hewa kahiko. No leila ea, e nā hoa hanau, e hoi kaika loa o kou, I ho oia I o ia ko o kou hea ia mai. A me ko o kou koho ia ana. No ka mea, ina e hana o kou I keia mau mea, a ole loa o kou e haule. Pēlā e ho'okomo loko mai kai I aku ai o kou, I loko o ke puni mauloa o ko kako haku a ho'ola ho'i o Iesu Kristo. E mahalo no leila he mau pauku waiwai no keia a helu kiko'i ia nā ano o ke akua nā mea maika'i, nā ano maika'i o kākou I nā loa keia mau mea e maika'i ana ea a hiki ke komo I ke aupuni o ka lani ke aupuni mauloa o ko kākou haku. Ai, no leila nā ninau, he aha nā ano e like me ko ke akua I helu ia, a pehea e lilo ai kou ano e like me ko ke akua. He mau mana'o paha ko kekahi e ho'i wau I keia mau pauku. Ua paha ko na au I kekahi o keia mau pauku. Ka helu o ka pauku umi e ka ho'oi kaika. E ho'oi kaika kako. E ho'oi kaika I nā mea pono. No lila, nā mea pono e pili ana ia I ke akua. Nā mea maika'i loa e like me ma ka pauku I loko o Galatia e 5, ka 5:12 me ka 5:13. Ia mau mea o ke aloha, ke aho nui, e like me ka mea I ho'ike ia ma ka pauku e ono. Pili no na mea apau, ia mau mea I ke akua, no leila na mea maika'i, o ia no na mea e ho'opili aku I ke akua. Ke noi ia ni kako e ho'oi kaika I hiki ke pili aku I ke akua. Yeah. No leila, o ia no ka hana ma'amau o kako e ho'a'o e noho, e hana kokoke I nā mea I pili ke akua. E hiki ana no, ina no, aia no ko kako mau mana'o no'o ma ka au o ke akua. E hiki ana ke noho kokoke I leila. Ina apuni o kako a pau aia no na mea hewa like ole e like ana
me ko ka au e no leila e ho'a oe noho mau ma ka au mai kai ma leila ana o ke apua. Pena ko manao. Mahalo. Ai, makemake puwa i keia mea maka Ava, ina nele i keia mau mea. He aha ka hopena poina, iaia kona hui kala ia ana i nā hewa kahiko. No leila he mea nui e hoi kaika mau kako i keia mau mea i helu ia. Ka mana'o i'o, ka hana pono. A makemake wau i keia mau pauku, ke ano o nā pauku, ke ano o ka olelo, i nā loa keia, loa na keia, loa keia, loa keia, no leila ho'omaka me ka mana'o i'o, ea ka hana pono, ka na'awao, ka pākiko, maupapa o kekahi, a'ole wau i nā hea ka pākiko. A leila aho nui, ka hai pule, ka launa hoa hanau, ke aloha. Ai, no leila ano ho'omaka me ka mea oia ka mea nui pa ka mana'o i'o ea a leila helu hiki ke ho'onui ma luna o kela mana'o i'o ai keia mau mea a pau. Ai, The temperate. Makemake mahalo aku ia Jeff no ka mea ua kiko ia ka hua'olelo ma ka olelo haole no leila ka la'ana, ke kai la'ana o ke la ia he la'ana no hie no oia no ka nui o ka ai e ai ia ana i hiki ke ola mai kai no leila ina ai nui ke kanaka e pu'i a a ole paha e ola mai kai ana ina no pakiko ke ano o ka ai i ana e hiki ana ke ola me ka pilikia li'i e hiki no leila yeah puni wau i ka ai no leila pone e pakiko ka ai ke kahi e manao mahalo. Hi. Mahia. Ai, no leila aia keia puana I ma ka puke o Come Follow Me, na Elder Robert T. Hales, o lalo keia makapele kania. The attributes of the Savior are interwoven characteristics added one to another, which develop in us in interactive ways. In other words, we cannot obtain one Christ-like characteristic without also obtaining and influencing others. As one characteristic becomes strong, so do many more. No leila mai ka ike la, ano, ka ike ana ike la ea, like me keia ki'i o ka hana ana I kekahi mea. Ano ki papa ia nā mea ea. No leila e ho'omaka kako me ka mana'o i'o, ke ho'ikaika ia ke la, hiki ke ho'ikaika ia ka mea ea ka mea mahope o ke la o ke aloha paha, ke pa'a a ho'ikaika ia ke aloha, ho'ikaika pu ia ka mana'o i'o a leila ka mea mahope o ke la. No leila he mea ho'ononia kahi paha o ia ka ho'olelo mai kai ano lo'a nā mea a pau a leila hiki ke ho'ikaika ia ko kākou ano. Ai, he mau mana'o he mana'o pa ko e ka wehi. I nā ole ale pilikia. Mahalo e po mai ka ino ke ia haawina ka
ho'omana'o ana i nā loina na hi'ohiona o Iesu. Keu ho'i ka ʻaho nui Mm. a no leila e like me ka ʻōlelo Elder Robert D. Hales e ho'omaka ma ko e hahai ia Iesu e ho'ike a ho'oikaika i kēia mau loina, ke mau hi'ohiona e pālua ia ko mākou mau loina e a e homaika'i ia ana mākou me kona lavena me kona ʻano kona ʻano loko maikaʻi hoʻi a no leila ʻae he maikaʻi kēia no mākou e hoʻomanaʻo a e hoʻokaʻo i kēlā me kēia lā. Mm. Ai, mahalo nui. Ai, oi a wale no koʻu manaʻo no keia haʻawina. Mahalo nui mahalo nui wau i keia haʻawina no ka hoʻomanaʻo ʻana iaʻu i nā ʻano o Iesu, nā ʻano o ke akua e hoʻomanaʻo pū e pono keia mau mea, pono keia ʻano i hiki ke noho pū me laua ma ke aupuni o ka lani. No leila e hoʻikaika ana wau ma keia mau mea. O lelo ia kia makaino o Iesu Kristo. Amene. Mahalo nui. E pomaika'i ka haʻawina i hoʻokele mai ai. No leila e hoʻoikaika kākou e hoʻaʻo mau ʻoiai e hiki ana no o ke akua aloha mau loa ana iā kākou a pau i kēlā me kēia manawa a kākou e hoʻaʻo ai e noho kokoke iaia. Nai. No leila me ia mau manaʻo waiwai ana kēia poʻaia puni i poʻaia pili i ka ʻana ʻia e pani ʻia ana me ka pule no leila noi haʻahaʻa ʻia ana o pomaikaʻi e pule pani no kākou. Mahalo. Ai, e pule kākou. E koma kui I loko o ka lani, mahalo nui mākou iā ʻoe no nā pomaikaʻi a pau. Mahalo nui no keia hui ʻana I hiki ke kūkākamaʻilio ma o ka ʻōlelo Hawaiʻi ma o keia ʻenehana e pili ana I kou e wanelio. Mahalo no nā paipala. No ka paipala I waiho ia no mākou I keia mau lā. I hiki a mākou ke helu a o e pili ana I kou ʻano me nā mea e pono ai ko mākou ola. E ʻoluʻolu e ke akua e mālama I ka poʻe nele a hune. Mālama I ka poʻe pilikia ma nā kaua o ka honua. E pahola mai I ka ʻuhane hemolele ma luna o nā alakaʻi o nā upuni e alakaʻi kupono ia aloha nui mākou iā ʻoe ma ka ino o Iesu Kristo. Amene. Amene. Mahalo nui. Hui hou kākou. Hui hou kākou. Nā mau.